nandara mafabo kuronda karuri yakutanjira mu town ya Kakumiro kushanga mu district ya Kakumiro kandi okwa bahagizi be bamwakiro mu bwinji Zenya kenkaka mutangu ganda wabo manifesto yako plan yako ya kumwani tolo kaka ulimwengu paka waligenda okulaba katonda wawe bino byonna byo twogera biri mu manifesto yako naye katubalemu olabese tuliko zigendamu okusooka ogamba byokusome kuteeka mu biliyoni 10 by'enguudo biliyoni 10 by'amalwaliro biliyoni 10 by'obulimi biliyoni 10 biliyoni meka 4 ate bya biliyoni meka 8 abatuzombiange bamugambire biri kubashasha kandi mafabi yabahamiza ngo bamuha akaruro mu myaka 5 yonka ebiri kubateganisa naba yabamaziriho ngamufunyo mwaba na Uganda contract bagiwa abachina ate okugenda bafuna contract y'obwengwe sinzi zonna zafuna zigenda wa ate abaana bafe nifunya okufuna musente bamasasulanga obwagaki busente butonotono kati njagala kubagamba saawa zino okukola kilomita emu mu Uganda bakoza sente za kilomita 2 kikulaga eti kilomita 19 bakoze ki baziki kino kigenda koma ogukuyarga Kakumiro kuronda karuri yakoreko mu town ya Kibale kandi oguyabaraganisa okuhangahanga emirimo okongera emishahara y'abashomesa hamwe n'ebindi kiriza zibude wansi katuzerwa wagumene ganya yobona abantu abantu baganye zo mu bwo muri mungu je mugo mukozi wa mbakolene ulabe inanda ngabwefanana kujya kutusa inanda mu myaka mitono joka myaka mitono joka myaka ibiri joka Uganda ebekoze ki etusi kuyaheza yayongerayo mbicweke binde biri mu Kaguza Nyamugura Kibedi Nyamarunda Town Council kandi yahendera mbicweka bya Katete hamwe na Chiko omu town ya Fort Portal amakuraga gasha kwa Abdukalim Sengendo.